Спорт көріңе сайдаргар қардарыта опыты тастағы улахан ролла қаңала солуғығар Покровскайға оғыз спортивная школатыгар Корея спортсмена мастер-класс берді сейлі кәлер сөжаққа. Qotoy ilingni kön körsü kiniger taqavındoğa anna düzüdoğa sportsmenleri dük salları sitehirganan erçeyler. Erçili salıtıgar olattar onda kırgıttar taqavındoğa bir juhunnaqtık jarıqtan asıl jalların kördübüt. Manna Starsay trenerinden kickboxing'a Rusya sportun mastera Angel Nikolaevich Everestov ülelir. Ata Koreya skolata bir skolatın kimler bolana atahimi böyle ha keyine alamıt kimler atın oğlorga atın kördürüğünü kördürürler ba. Jigna Koreya skalen kördürürler jarıqtırıgar. Hem bir oğlorga hem bir saat oğara toq kirabba. Bili körü. Bu körüngünen erçilden bağlaq oğa eldalabet. Erçiller barı uslovaya barı taterlibet. Keriyetten kalbet Qotuguli Federalni Üniversiteteka öğrenme saljar stüdyen San Moon Park Türdistan'da Karakurdaq Taekwondo. Kine ağa saatten sağlan bu körüngünen jarıqtanmıt. Я занимался тэквондо 8 лет в Корее, и когда я приехал в Якутск студент по обмену, я тоже хотел заниматься тэквондо, поэтому я начал заниматься тэквондо в университете Сунфу. Тэквондо bu Koreya muhtar kön kürsülerin iskustuvatından bolar. Bu olimpiyska oyunlarga kiribit sport körüngü. Maneserge samay anıgı kön kürsü körüngnetten bildestire. Kardırta oput atыстығыты үйдігі тағымы өктенеге беге терек болу. Uyban Uygurov, Alexander Yerkov, Sağa televizyonda Kanal Asuluğa.